urang para maning mana para ulama sinamian sakumardin upacara pengukuhan para ulama sanewangan titian tamu kaping siki mana pacang melajahan dewek pemekaran desa adat letak netan becik dados saking kayun gumanti punika seneng awinan titiang widodani mesarengan ring desa adat dados desa adat lepang pertama kadisane mesurat ring Buddha Cita awet-awet duweni suksmanipun awet-awet punika patut keanggen utawi tan manut ring deste sane sampun kesungguhan sang kaping 3 sejroning melagi gawe indik tetampen sane pacang awet tuang pintu kabuguripun desa adat punika waluya wawulengan sanut tan becik ining detinga jadi amunas mangke pada sahabat kesarengan cepet
soalnya kameranya bagus.